Maya barakan uronyo do tanyo-tanyo napat tajak tu bak tu belam ladih tu sakit ulen rajah ia dua anak. Ala nejak tu sop di jinib juga beliau kan dalam keadaan sakit yang trip kerana wabak Allah. Hana trip daripadanya kerana wabak Allah abu tanya di kutah. Ada barakan kadang-kadang sakit ulai lun kalian nalung di ring katru abu nepruh ba ulai lung tiat. Tanya yang pekun yang demekat kadang-kadang kal hanatat lari abu nabi modal saat gesuat langkih gejuk bibina hana menggenging pudung alung baca abu napat tatanyang tapi uronyo coba citunya Masya Allah sabi-sabi dro tu yang nyet-nyet tinggal menyena dan menghargai nah fadilat kehudib tapi meyanhana maka dari karenanya mengingatkan taubat kepada Allah inti maka gejuk tabuh bulan rahmatnya bulan Ramadan hana pulain Rajab Sya'ban Ramadan musapat le bulan mulia katanya umat Muhammad